Bonjour, bonsoir, nan le ou pral tande mesaj sa. Jodi an, nou pral jouy. Nou pral komanse ale de yon kesyon. Koman ap jouy? Nou pral bezwen pou prepare yon espas sou kaban ou bien sou ter. Wap mette yon matla ou bien yon gwolen. Yon fason pou kapab alez epi pou bebe a bien sekirize. Ou dwe itilize yon serviette ou bien yon toal ou bien yon kilot epi inyo ak yon fil ou bien yon lot fil kirele fil lana. Apre mare yo nan yon platform nan yon ote pitito. Si bien plis integran ou bien plis moun nan fami lan, ou kapab fè yo tout patisipe. La pi bon touj. Konya, nou pral jowe. Afek an pil prudans, mette pitit ouan sou matla, mette l kouche pou favorize l fè mouvman nan fason tre libre, nan laj. Dezyèmman, observe pou wè eske li fè mouvman ak mel ou bien piel pou kapab ran li ou bien fel touche toal ou bien mouchwa ak tout sa ki te mare an le tet li. Konya, ou pral rakonte nou koman sa teye. Premye kesyon ou dwe repon, ki mouvman li te fè? Ki sensasyon piti tou an te santi padan l tabu chouè? Ki lot jwet ou te realize avèm? Mersi, natan repons yo.